Yada say mo akwa baby mo achemra Adom TV Badwam dwumade no eso yada Apostle Dr. Ni Tekuti Guase eni nkwanshen semedwada no penso odi ahyase amaye de adu so no ye Badwam kase nsema eba no doso ne obetie wo mu bi eni akwemu kafo akoto ahya passenger so eni won sika ne de dodo no a won edekọ eno ne nsem bi a eye motor riders nso akodi mpo amoba akwa hwere ne nkwa ena no pay mede bro Adom TV Badwam kase wo hweme live e Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTube search Adom TV Tube kwa adomonline.com nsemi ni bebre nso ye de agu ho bedi de afia amankwa tamaklo afia ni de bientie se den nsem ni kyeremo ankasa etie akwamukafo be ensia koto ahye akwantufo so ama wajejeje won musika mobile phone so ne ade everyone semu akra ne asimfosu kwantempon so Mintumi niama na meboa nti maami yi mi bag ni mu niama ni nyina egu fom guy ba kon obe me de o sini sika be 120 million ene de eti na ya ase no so no 70 million na no so mo agi ndina mu fun ya mo kwan mpa cho me de me kwa ase nchichire ofu ka no we me phone wo ka so a station phone be twe mi wo say ada ni delay o and or train me koto or 4 months me na me staff na ebo meeting me me can say me handkerchief ti me who say ya akonfo na me de me bag me dressing bag no e share seat no ase my dear so mo plan that down the thing is omo e search omo a omo gu form no ya e gu form no omo acho omo mienu e na ebi fo waka ni mu a omo e search ya mi omemu ni na so uja wo phone wo mo usiko on there ena me phone no mo fine so me uncle I send this car to some camp money wife no fancy am about school fees ne also a castle am a tire 1,800 yes and no ma and no yeah me Vodafone cash and some me MTN so anybody enyeska ahibia me kasa be mo mfie duonu ba ko Evans Concert ato na no monsie do bra ne motorbike ne ofoforo de enso eko di mpunimpu wasen cheso wasen South Mansimo e won finfin mantam I have formed Evans Kwansa nyemfi aduonu ba ko na wahia ne nkwanhie wuo e wo bra motorbike a wote so no motorbike foforo de bepim mu e wasen chenso e wasen South Mansini won finfini mantam nia wo hono mu wa bra sa kwanhie si ye no ekiremu se besimaka moako ya ono so nyemfi aduonu miensa na wo twi Absonic motorbike ya na wo free asen manso ana ni kire asen andoi na bra nam kwan no so hono mu a na ne motorbike no e pa free kwan no so a wone Evans Kwansa motorbike and registration number M-24-CR1241 ya no no so efi asenda man kwan no so ekohie mu a amono mu hono wasa akwanhia no esi okoso a ekire mu se sabre no won mu an wo ho no e de Evans Kwansa eko St Francis Ayaresabia na Dr. Fo hono mu bo homode ananso mantumi anye ne nkwa nam so ama asen South Mansini Police Command no ahyase a wo yenhwehwemu afasa akwanhia yi ho Ghana Mampani John Dramani Mahama fiase ne nsema hodo bi ano obo entoa wode atu dwano odi ho dwuma ebi Muslim community no a wo hye won mo bo woni ma hodo bi mo wo National Prayer and Thanksgiving dwumadi a wo se wo beye na fibia mu e wona mamu mu no wode fiase won kramufo no adie mu a ene waye ne se ba sumko num na wate wonye emwa eye haja kwantu ho ensensemo no onye mwa I have formed a Hajj task force that is led currently, 5-member Hajj task force that is led currently by our longest serving MP, the Honorable Collins Dauda. And they'll be leaving for the Holy Land on Monday to participate in the Hajj conference.
And one of the tasks that I have given them is to go and make arrangements so that we can bring the Hajj fares as low as possible so that as many Muslims who intend to perform the pilgrimage can do so. We promised to add one more holiday to the Eid al-Fitr. So as soon as Parliament settles, we're going to amend the Holidays Act to include an extra holiday on the occasion of Eid al-Fitr. Emebunu ya wonu mo wa adwuma ko anya ne sim abato mpesi aso wo mfimfi mantemu Badwam Penny John Dramani Mahama baso pa sa wonu mo ba Dr. Atufo ne wa pa no sa onyo mai photosene. President John Dramani Mahama wa born about force leading there. Onye Finance Minister of Ghana. Na yeda President Mahama say usande dem position no a position a oboni say enviable. Into what the Mawa or Chade or Dosronko, ne Jedi Sronko, or Dr. Atufo ni mu. Dr. Atufo to them are Yakanda Dano, or your expert in taxation, accounting, and finance. Now, why a Deputy Minister of Finance so da, or your money enti, now I sign what we need in there on my substantive. President Mahama yet Nasibri. Honorable Atufo position being who our damana 1 year. Enti Ongunani Masada. Nanusi yape. Ene kuome bi ene amani boni atwetwe nkomo a wonum edi tudwa se wonum de wogidi ye se enyaade se Atufo ebe maganafo abemu abu esan se wonum gidi se saa de bra wode amano no wobeye adwumaden amoman sikasem atumi agina brane abra hen MP okokoye minority leader yehwe mbozemba oboy a edadansewa enti the me position a wada mande finance minister ahyen there he is going to deliver for the people of Ghana to see that indeed he has been able to justify himself. Osande yan papa nankasa di honorable nombozem dada na yira Mahama asinye yinedi in fact eni gia ese djuma kwenye ne semdi yentumi yanka oburu enjidu yenya aji papa na yehunde dam akwenye ya odano ye papa yamman another hen constituency won hu beton won mbebun won hu beton won obia no beton because papa no odia oso bia na do. A school for wo La Girls Senior High School wo Kenya sewa fumantemu edi adesre na ema banya bay se dwumadi bi wo hono ma bandada na yeye ya wonu manwie eni de ombesre se banya bay mehwe entoso. Esiafo a wono mo Ola Girls Senior High School and wo Kenya so wa afomantem ne mu ene de adesre eto John Dramani Mahama ene na ban ene mo se adaworoma wontwa wonani emfamna mehwe won suku no mu ho esanse wono mo wo enema bebre sese wo hwe no wo wie etime buama de kire na de siansem ekoso ewo hono mo Adom kasiama ne boni Samia Sari ene school prefect Mary Bayensi ahwehwe nkoma wode nsem ni afoforo bi eto yenim. Za mepeda mototosre abana wa ba power nyinde he se eba Ola Girls Senior High School Kenya se ahafwa ye ya di papa metra eba educational aspect and sporting aspect we are actually good na za ye lacking facilities and as I pede ye ka chen abana wa ba power se sare nyinde ken outgone president measure outgone government in Wobe they started with some projects in our school which is the administration blog and e-blog. But day we because 4 years na onye mani na no betumwa establishing inti za yerika che abana wa ba power in there yes sir mamo yini nyo mahen na ye panicho onwen mobile na ombra Ola Girls Senior High School number no ombe we dam buildings ya abana wa besen kon to mine emebunu bi ni adehye mpani a wo mo wa chinchia ewa chimansa mensi mu wapoye mantemu won dia desre na ema ochehene osajefo amweti oforipeni osre ni die mu ni kro no won ni hene ti amane mabi anka wo se mane mu so sabre no enkoso sa ni die mu wosre se amamre ni amane bekoso na wonya hene ewo kro no mu empunti ohun se matofom kakra sa se kro bia o hene ni mu no empunti o enkoso yi me kan sa de kire se asemra ma empo o kro ma ne dwumadi ntimi nkoso abra ya beto abayi unit committee for no ya nya chene bia nyina se meye committee adwuma ma chaman entimi ka sai committee for okuma nipa ba kope e no odi din ba ya ono ne eno so
onye adwuma sɛ committee ni nti ama mpuntuo de aboy sɛ de junso abo akokɔ nti yɛsra o kyehene sɛ animanim yɛ busumi yɛ simu yɛ kan ko na wie yɛ de na dawroma wama yɛ ɔhene a obehwe kure so ama yɛ na yɛn so mpuntuo a ɛwɔ ɔman mu no hyiafo yɛn so yɛsa ka bi Yamani boni to aso ene achemchi atemamfo bi ekotwetwe nkomo na wonom so kyire mu se mfie bebreni a woni ohene e wonom kom ho no aha wonom adwene pa se ohene de o kroma ma bibia ekoyie ma emane ma tumi koso ema ye krono chese eda hokwa a enkoso kra ye me ka kire osagefo amoatio foripani ne se yesre no bebre emrante ni nyina se ye makwan ya obi beka bi say wani hia hene yo hene sabe ohia chiakuru da na komaso ohia obaba yo bo chiakuru manyina mabu ne mayu akra be dey ebenya dwumaye na ye ka say yesre na amotia fone pani sana dawroma o mesraw shefo memu wa na na se bia be ya dika ba se bia na mo chefo pani yesraw na me pacho wudi wo tepa mesraw na mebu no afade ya bele na ye pan wo kyea ete kotugu fom no Abinyina no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan anopa medesi wadawoma kan ye ho biem na ye fada bonkrata no ne online de nto so kode a erade mfa nkodo asomdiem ne mo ko YouTube a search Adom TV 2 dwumade ne to so e wo ho na Facebook /Adom TV extra ye kwa ba ye nche sima mienu ye to so